Ожамыз Meşhur Abdullah Ocağı'na bağışlanan Abdullah Abdülkadir Baliç'in 95 yıllığına bağışlanan bugünkü hatıra akşamımızda evet onun faaliyetinden tanış olacağımız, onu bilgen adamları, onun soylarıyla konuşacağımız ve mutlaka böyle ümitli ve gerekli insanların hatırasını hiçbir vakit unutmayın. Safiye Hoca ve Marif Birleşmesi'ne de asosiyasyasına çok teşekkürler bildirmek isteyeyim. Böyle gerekli ve bugünkü günde pek mühim böyle akşamlar ve günler geçirmek için çok tutanınız ve teklifler yapmanız için. Hepimizge hayırlı akşamlar dileyim. Safiye Hoca, endi söz ise bu tedbirinin esas teşkilatçısına Marif Birleşmesi reisine Safiye Hoca Sağ olun. Saygılı yurttaşlar, aleykümselam, hoş geldiniz. Bugün bu tarihi medeni Kırım Tatar Müzeyinde daha bir heyecanlı bir tedbir geçireceğimiz. Bu belli Marif erbabı, Taşkent'te Nizami Pedagogika İnstitutu'nun sabık prorektörü devlet programmasına kırsetip şu Nizami'de Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı bölümünü hem açmağa sebepçisi olgan, hem de onu Kırım'a avuşturmağa sebepçi olup gayretle şu işin sonuna çıkan rahmetli Cafer Hoca Bekirov'nin, hem de Kırım Tatar halkının milli hareketini temeline koyulgan maddelerinden birisi Kırım'a kaytkan son bu sürgünlük neticesinde kapatılgan Kırım Tatar Pedagogika İnstitutu'nu yanından açmak ve şu institutka SSR'nin bütün bölgelerini darkap köşesinde yaşayan belli bizim Kırım Tatar mütehassislerini ciyip onlarını şu institutta işini tamin etmek böyle bir insanlardan birisi Abdullah Hoca Abdülkadir Baliç idi. 1920 senesi 28 noyabr günü Aluştan'ın yanında Dülbek Korbek koyunda dünyaya gelir. Baliçlerin sülalesi Kırım Tatar halkının özeki desek yanlış olmaz. Çünkü o halka belli sülale olgan. Siz bilesiz, Kurultay azası onu emcesi olgan Baliç. Tahsil nazırlığına nazır olgan. Ondan sonra da bir emcesi ak terör vaktinde atılgan, onun adını koydular rahmetli Abdullah Hoca'ya. Ve biz bugün onun hatıra akşamını tarihi medeni Kırım Tatar Müzeyinde geçirmeye layık taptık. Çünkü Kırım Tatar halkını her vakit tahsilini, marifini, medeniyetini düşüngen, Kırım Tatar halkı özün yurtunda yaşasın diye bütün hayatını ona bağışlayan, bütün ömrünü marifke bağışlayan belli marif erbaplardan birisi hocamız idi. Yazık ki biz bugün bu yerge belli insanların davet ettik. Bu hem Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi rektörü Fevzi Yakubov davet edilgen edi. Hem şimdi Sabık Tavriye Milli Üniversitesi'nin Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Fakültesi'nin bölümünün dekanı Profesör Ayder Mehmetov davet edilgen edi. Onlar elbette gelip de baş egip bu insan hakkında birkaç жылы söz aytkan olsalar başkaça olur idi. Ama şimdi ağır vaziyette biz yaşayımız saygılı yurttaşlar. Biliniz ki hepsi bu tabiat öz yolundan kete. Ve her vakit Kırım Tatar halkı içinde böyle belli insanlar dünyaya gelirler. Ve böyle insanlar halkımızın dünyaya tanıtarlar. Biz öyle insanların unutmamak gerekmiz. Böyle tedbirlerin büyük zallarda yapmak gerekmiz. Ama bilesiz şimdi bir karar çıktı, toxtatılmağa bazı tedbirlerini. Neyse de yapmasak olmayacağı yıl bitiyadır. Ve bugün hepinizin kelgeniniz için biz sizge teşekkür bildiremiz. Sağ olunuz. Şimdi çok meraklı malumatlar işleyeceğimiz hocamız hakkında. Şefika hocam, buyurunuz.
Biz bunda oturtturayım. Şimdi bizim Safiye kardeşimizni acele çağırttılar. O ketecek. Ve Zuriye Pinka evvel GTRK'da belli redaktörlerimizden birisiydi. Yazık böyle kızlarımızdan da şimdi işten çıkardılar. Baliç 85 yaşına doldurganda onu 9 yaşlı bala olarak Kırım'dan çıkan edi, repressiya olarak. Cedvelde birinci nöbette turaydı kvartira almağa, cedvelden çıkarıp attılar. Pek ağırsıngan ve Yakup ağasının evinde yaşadı. Marina'da, mına kelini turumuz Leni hocam, Baliç evinde, umur yoldaşı Timur Baliç edi. Şu vakit bu problemaga celp edecek olup insanların, böyle insanımız evsiz kalacak mı? 9 yaşına Kırım'dan çıkıp gitti, bu kadar şeyler yaptı halka deyip, biz Mariye Teşkilatı hareket etip başladık ve Zuriye Hanım'a müracaatta bulunduk. Asilet varıp, hocanın konuşup bir süjet hazırlagan edilir, şimdi siz onu bakacaksınız. Bütün gazetalarda materyal baskan edik ve ardında yürüp, bir hoca durunuz bir dakikaga, Nabiye İlyas o vakit Mariye Birleşmesi'nin revizyon komisyasının reisiydi. Biz onun üstünden çıkıp, rahmetli hocamıza kvartira berdirdik. Bakınız, vermeyecek için deportatsiyaga uğramadığımızsız, repressirованный degen ekenler. Ama adaletini biz yerine getirdik. Bin kere Allah razı olsun. Buna böyle insanlarımız o kadar alçak gönüllü, kimseye bir şey aytmay, derdini de aytmay oturgan, o kısmetini bekleyip. Biz o meseleni bildik Leniye hocamızdan ve bunun sonuna çıkan edik. Onun için pek memnunuz bugün gelgenimizden. Şimdi Zuriye Hanım tekrar korsetimiz ne kalgan olsa da o kadar yıl geçti. Bizim şimdi materyallarımız elimizde yok çünkü GTRK'ga kırılmayız. Опять меня после войны послали в Вену. После окончания войны вы не были мобилизованы? Нет, не был демобилизован. Прибыл в Вену, прошел экзамены и должен был быть направлен в военно-политический институт, высший военно-политический институт Швейцарии. Тут интересно, нас 4 человека выдержали экзамен. Приехали в Тейшбаум, сам русский двое, 3 еще тогда. Они получили, заходят, забирают оттуда документ свои, поздравляют, это они уходят. Наконец, старший сам говорит, и я захожу. Сидит полковник, его поздравляет, у вас какие хорошие оценки, вы будущий генерал. Это у вас написано все. Хвалил, потом начал писать. Ваша фамилия? Балич. Так, как зовут? Абдулла. Кто? Абдулла. Что? Я говорю, Балич Абдулла. Что это такое? Балич Абдулла. У вас не еврей кто-нибудь? Нет, я чистый крымский татарин. Потому что у меня, может, родственник какой-то еврей есть? Нет. А у вас есть кто-нибудь родственник еврей? Начал пить. Я никого нет, я настоящий крымский татарин. Ну хорошо, тогда выйдите. Я вышел, через некоторое время там консультировался, звонил, что-то делал, вызывает и говорит, по условию приема вы не подходите. А за какие условия, что-то я откуда я знаю? Не подхожу, приезжаю в Кичкинец, около Будапешта. Через 4 дня в корпус письмо. Сразу тебя разгласили, срочно командировать к этому управлению. Понимаете? Evet, onun sujeti de var idi. Esas siz onun mantığını anladınız. Onu böyle cengaver ofisерinin
сен чудсың дегенде білем, қайта нетелер, ой, жоқ, мен қырым татарымын дейді. Мына Керчектен де егерде Мариф системасына бөле hocamızını Abdullah Baliç'ini prinsipiyel noktayı nazarını özüne silah etip alıp işini hocalar devam etseler biz halkımızın joymazmız kırında ve böyle milli kadrolarımız öser inşallah. Şimdi ise biz sözünü vermek isteyimiz. Bizim birleşmemizin aktif azası hem de Kırım Tatar Tarihi Medeni Müzeyi'nin Oku ve Terbiye bölümünün müdiresi Şefika Hoca Abdurrahmanova'ga. Şefika Hoca şimdi sizge Abdülkadir Baliç'in hayatı ve faaliyeti hakkında bilgi verecek. Buyurun Şefika Hocam. Sağ olun. Bir insanın takdiri o böyle bir incecik, küçücük bir yipçik. Hangisinin bütün milletinin takdiri topular. Ama men seyredim öz çıkışını böyle bir şarnen alıp barmağa at izini tay basar. Bana biz gördük böyle bir hattı sözlü insanlar. Ve men seyredim aytmağa Baliçlerinin sülalesi hakkında. Çünkü milletinin baylığı bu ayrı insanlardan da ayrı, bu onların sülalesi. Bana bir gazetada yazılmış 30. senelerden belli sülale. Bu sülale belli dan evvel ve 5. kısadan bu tarihine bakarız. Bana bu resimde Abdullah Baliç, ben aselet saylap aldım böyle bir şakalı resimni. Demek sizge böyle bir korunsun canlı, açık yürekli ve şakanı anlayan insan. Buna bu Korbek Hadimi Kırım Tatarlarının koyu Aluşta etrafında, Aluşta civarında yerleşken koylardan en büyük soylarından birisi. Ve bu koyda evet yetişken, büyüyen asırlar devamında Baliçlerin sülalesi. Bana bu resim, buradan bir yerde basılmadı. Bu Hüseyin Velim Baliç. Yaşayan seneleri dan yana. Buna bu Kırım Tatar Mektebi 20. senelerde ve Baliçler öz hayatını bütün bağladılar tahsille. Onun için buna bu resimde burada gelişi. Bunda Baliçler var mı yok mu biz onu o kadarlık bilmeyiz ama bu resim Baliçlerinin arşivinden. Onun için begim kimse soylarında kimsanı da tanır. Hüseyin Baliç koy mektebinde tahsil algan son okudu Stuj degen okuv yurtga, Simferopolskaya Tatarskaya Учительская школа. Bu okuv yurt açıldı 1872 senede. Aselet anda kabul etseler Kırım Tatar bağlarını ve öğrete ediler onlarına Rus dilinde ve onlar koylarga dağıtıp böyle bir Rusifikasya, asimilasyon siyasetini Kırım Tatarlarının kuvvetini yapacak ediler. Ama bu okuv yurttan çıktı çok meşhur insanlar, bizim medeniyetimizin, bizim tarihimizin gururu. Bana bu bina aladan tura, bu Volодарского ve Yefremova'nın koşesinde, bunda şimdi mektep yerleşmiş ve böyle bir detay. Anda uzakta görürsünüz iki katlı bina, şu iki katlı binanı kurdu öz parasında mitsana bizim belli adamımız İsmail Bey Mufti Zade. Bu mektebini bitirgen son Hüseyin Baliç faal aktif etti 1905. İnkılap'ın hareketlerinde. Tanış ola şahsi, tanış ola Cafer Seydamet'le ve Numan Çelebi Cibran'le. Ve pek meraklı. Hüseyin Baliç'in ve bu şahsların hayatı birbirine karışıp getirilir. Onlar meslektaş edilir. Ama bir problemge çeşit türlü noktayı nazarlarına bakar edilir. Ve ben şimdi siz de bu onların arasında davasını dinleseniz ve şimdiki olgan siyasetke geliştirirsiniz. Bana misal, bana bu levha alınmış Cafer Seydamet'in kitabından bazı
hatıralar. Şu bapның serlevası aynı оле Усейн Балич. Вот. Усейн Балич окончил СТУШ. Русским владел в совершенстве. Основательно изучал русскую литературу, многое сделал для создания нашего национального театра в Бахчисарае. Будучи убежденным социалистом, разбирался и в общественно-политических вопросах. Принимал активное участие в революции 1905 года, играя активную роль среди образованной молодежи, издав серию публикаций в газете «Ленинская», еще помните, «Искра». Оказал особенное влияние на мое, Джафера Сейдамета, понимание смысла революции. Абдюлярим Балич, Улар Сойляр, Веления Хамун, Сизин Хальба Бадаганас, вот по Абдюль Алимне Неселер. Тимураган. Ну, вот так вот, как вот Мирахла, да, родословные выстраиваются. Абдюлярим тоже учился в Ахмешите, но окончил медресе. Неплохо разбирался в турецкой литературе. Готовясь к преподавательской деятельности, совершенствовал знание турецкого языка, позже став учителем первой новометодной школы в Дегерменкое. Наше общение было довольно продолжительным. Я мог свободно общаться с ним по любому вопросу, спрашивать обо всем, что придет в голову, о государственном устройстве, об обязанности и ответственности интеллигенции, об эксплуатации народа и его бесправном положении, о сущности французской революции и ее последствиях, о социальных кризисах мирового масштаба и наметившихся в связи с этим тенденциях эксплуатации Востока Западом, сильных, слабых сторон западной культуры и так далее, и так далее. Усейн Балич и вот уларның dünya bakışları ona bunda çatallana, biraz церхлана. Видел в религии лишь ее консервативную и регрессивную стороны. Придавая этому большое значение, он и меня хотел убедить в этом. Однако меня прежде всего интересовали его политические и экономические знания. Изучив состояние стамбульских школ, Оларнин Верабер Тынчеров, Кельзи Тынчеров, в общем, безжалостно они раскритиковали турецкое образование, вяйттылар керекмесизге анда Стамбулда окумая, мына біз Русия сынырында керек рус тіліне огренмеге, қиясламыз 100 жыл кечті. Рус мектептеріне хатнамая, рус сиясетіне керешмеге. Вот, так, считая пребывание в них для нашей молодежи не только бесполезным, но и пагубным. Он настоятельно советовал вернуться в Крым, поступить в русскую учительскую школу. Балич тоже поддержал эту мысль. Подобные мысли в то время преследовались полицией. Хозяин отеля «Шариф» Хаджи Саид Эфенди как-то заметил, что их деятельность до добра не доведет. Пробыв в Стамбуле около 1,5 месяцев, они вернулись в Крым. Ну, ama bu azıcık uygun birbirine olmasalar onların dünya bakışları, onlar hep beraber çalışıyorlar ve bu bir böyle bir kıymetli resim, bu sirek resimlerden biri ve siz bunda görüyorsunuz bizim Kırım Tatar birinci kurultayının mebusları, delegatları. Ve bana bunda, anladınız, şu Усейн Балич'in resimini ben bundan aldım. Bana bunda Şefika Гаспринская, Везиров, Arslan Кричинский, Veli İbrahimov, Beki Ozabaş ve İlyaklı bizim belli şahslarımız. İnkılaptan son tahsil sistemasının komissarı ola bizim Kırım Tatarlardan çıkan mümkün etmeye yegane komünist. Çünkü popüler değildi. Sovyet vaktinde evet bu adını yüksekke kotarıydılar. Ama gerçekten etkende şu sistema popüler değildi. Yegane komünist bu idi Firdevs ve o idi birinci tahsil naziri ve ondan son ikinci tahsil naziri oldu Усейн Балич. Bana böyle bir yüksek derecede çalışkan yeri. Ama tahsil nazirleri Kırım Tatarlardan 6-7 tane edilir 38. senelere kadar. Çünkü
bir iki üç olmasa 3 yıl çalışarlar, son olar elak olarlar, başkası geliyor, bir tane vakit çalışır, repressiyaga uğrayla, Hüseyin Baliç ilk kere repressiyaga uğradı ve ona çıkan böyle bir обвинение, şimdi okusanız böyle bir kulunçlu manada, за то, что скрывал свое буржуазное прошлое. Вот такая вот неопределенная формулировка. Ve sonki sefer, ikinci sefer on yıl Salavki, bu Sibirya'da en dehşetli yerler, Salavetski monastır, bu aynı ölüm cezası. Ve bazı malumatlarda yazılı anda da kayıp oldu. Na Salavkak bizim çoğu müneverlerimiz anda işsiz kaldılar, anda o kadar insan elak oldu. Ama soyları aytkanı göre yok. O 10 yıl bu dehşetini çekip o Özbekistan'da biraz ertece geldi ve 39. senelerde elak oldu. Bana bu Baliçlerin bir namlı adam. İkinci ad, Abdullah Baliç. Abdullah Baliç ama bizim tedbir bugün bağışlanmış değil Abdullah Baliç'e. Ben o kadar aradım, sesim tutatmaya hangi senesi bu şahs doğdu ama bir yerde yazılmadı ama belli o elak oldu 1920 senesinde Bekim soylar aydılar. Yaş, genç, Bekim bana 20. asırının bana 23 yaşında demek bana sağ olmaz demek уже Kaytarımız portretini. Aha kaytarımız portretini. Bu Abdullah Baliç. Mustafa Baliç'in bir büyük oğlu. Çok sağ olunuz Mustafa Baliç'ni de Cefer Seyzamet hatırlar. Bana уже bakçıklar bağlamalı. Sağ olunuz. Ve o genç vaktinde demek milli firkamız Большевикler gelgen son böyle bir заигрывание degen bir şey oldu. Большевикler istediler milli firkanı öz tarafına celp etmeye ve o celp etilgen soyları yana 100 yıl evvelesi ve şimdi Kırım Tatar gençleri de anda var ediler. Ну, эти gençler такой инстинкт самосохранения ухадарlık çalışмай. Где-то пропагандировали литературу, разбрасывали листовки, прокламации. Ну, в общем, genç insan. Silah toplar edilir. Beyazlarının eline Врангелевская разведка onlarını tuttu. Beyazların eline düştü ve 17. 18. 20. seneler ne Kızıllar ve Beyazlar pek böyle bir zalim asır idi. Ve bütün gruppanı tuttular ve onlarına kurşunlar çizdiler. Abdullah Baliç'ni buna çufut dediler şu film arkasında Baliç degen soyadına bakıp komdiler defin ettiler çufut kabristanında. Ve son birkaç günden son bir захоронение yaptılar. Buna Ahmeş'nin ortasında çıkan şen var da onun yanında var Seminarский skver. Şimdi ona gene eski adını Komsomolский skver edi. Seminarский skver bana bu bahçecik'nin ortasında 20. senede böyle bir tantanalı şu insanlarını defin ettiler ve anda yazılmış edilir elak olgan insanların adları. Ne kadar anda insan? 60 tane insan. 67 Ama belli olgan, tek 27 adları belli olgan ve kim şahsen bu meselenin meşgul ola aytalar bunda çalışmaya ve çalışmaya gerek pek çok böyle bir bilgisiz şeyler. Son cenk vaktinde bu abide yıkıldı ve 57. senesinde monastiklediler Kayra'dan başka abideni böyle bir 8 metroluk obelisk ve bakınız Ağız sabık olgan abidede adlar vardı. Şimdiki abidede adlar yoktur. Anda elak olgan defin etken adların arasında Evgeniya Жигалина,
Шполянская буларын адларынен соғақлар ақнешікте адландырды. Ama bunda bakınız bizim belli Kırım Tatar yigitleri budan hepsi adlar degen. Ahmet Mahmut Rifatov, bu bizim belli kompozitorumuz Asan Rifatov'nın uyken doğmuş kardeşi. Asan Rifatov 37. senede Kızıllar tarafından elak oldu. Mahmut Rifatov 20. senesinde Beyazlar tarafından. Gerek edi bu bizge Kırım Tatarlar. Öz meselemiz olganda ve böyle bir aktual meseleler geçken bizim tarihimiz, yakın tarihimiz ve şimdiki vazifemiz ve buna Allah rahmet eylesin bu bizim vatandaşlarımızın. Ahmet Mahmut Rifatov, Asan İzzet Urmanov, Asan Hüseyin Sakayev, Abdul Mustafa Baliç, Murat Reşit Asanov ve Evgeniya Jigalina. Belli insanlar. Ve aynı şu 1920 senesi Korben köyünde dünyaya gelen oğlan bala. Ve onun adını emcesinin adının hatırasına Abdullah emcesinin hatırasında onun adını da Abdullah verilir. 9 yaşında olganda babası repressiyaga uğragan ve düşe Özbekistan'a. Anası hala 3 balani. No, lişon degen söz kim 30. senelerde böyle alga uğraydılar. Bu aynı ölüm cezası. Çünkü ne iş ona verilir, ne yaşamaya adam akıllı verilir, ne ötmek, geçinmeye, ne bir şey. Ve anası 3 balani Rusça bilmeyi, bizim bu Tatar apaylarımız evler Kur'an'ı bilirler, etrafını yok. 3 balani yolga çıkıp gelip yangi yolga ve Kur'an'da birbirine kavuşar. Ve bu resim, buna ben bakam anası böyle bir temiz Tatar apayı ve Abdullah Baliç'i geç bu Kırım'dan çıkarılgan resim değil. Bu resim çıktı gurbetlikte. Ve son bu bizim чиновникlerimiz, devlet memurları aytkanda вы не депортированы, вы repressированы degende bu akılları nazar bir şey aylanmadı. Ve послушной список Abdullah Baliç'in. Anasının adı neydi? Acelevi. 40. senede рядовой город Саратов. 42. замполитрука Карельский фронт. Сон курсант Сталинградского военного училища. Сон замком роты десантной бригады. Сон комсорг парашютно-десантного батальона. Комсорг воздушно-десантного батальона Карельский фронт. На излечении в госпитале яраланған еді девдеті келесіні мұнабында аға қардаш Баличлер Якуб ве Абдулла Балич. Парторг батальона 9-го парашютно-десантного фронт, второй украинский фронт. Тенсон, учитель начальной школы, потом заведующий парткабинета. Ve İlahri, son Tенсон дан бицере тарих факультетini Taşkent Pedinstitut'nu anda hala çalışmağa ve sonki seneler birkaç 10 yıllık devamında prorektör olarak çalıştı. Buna bu genç Abdullah Baliç, buna bunda prorektör olarak pek semereli çalışkan, pek çok Abdullah Baliç'in ilmi makaleler, bu ilmi makaleler Rus dilinde, Özbek dilinde yazılmış ve en esası bu методические рекомендации по обучению предметов, изучению специфики обучения на заочном отделении. Ve bundan da gayrı, кроме вот этой вот методической работы, pek çok makaleler Zemanevi Kırım Tatar edebiyatına bağışlanған. Misal Yusuf Bolat'ın romanına, Şamil Aladin'in eserlerine
ve ilahri. Mana ve bu sonki böyle bir resim, men bunu pek beğendim. Bunda bizim belli hocalarımız ortada Abdullah Baliç ve eğer Abdullah Baliç şu Kırım Tatar tilini okutup sistemasının onun teşebbüsçüsü olsa, esasçısı olsa ve onu devam etken sağ taraftan Cafer Hoca Bekirov, bizim sabık dekanımız, kafedra müdürümüz. Onların evet hatırası böyle bir aydın parlak olsun. Ve bana umumi böyle demek koremiz Baliçlerin sülalesi bizim Kırım Tatar tarihinde onlar böyle bir belli yer alalar ve her bir Kırım Tatarının böyle bir alganda tercüme alınan her bir Kırım Tatar öz milli böyle bir tercüme alınan öz hissesini koşar. Biz bugün daha tanış olarak Baliçlerin sülalesinden belli insanlar, hocalar, artistler, alimler ve ilahri var. Ve men etmek isteyeyim, Korbet koyuna Kırım Tatarlar kayıtıp geldiler. Korbet koyunda yanı cami tıklenildi ve biz eminim Baliçlerin sülalesi daha gelecekte bizim milletimizge hizmet eder. Sağ olunuz. Sağ olun Şefika Hoca. Bunu Şefika Hoca akşamgacha söylese materyaller pek çok ama biz bazı pek meraklı yerlerini kızı özü aytacak deb düşündük ama şimdi biz sözünü vermek isteyimiz Abdullah'ını tanıgan insanlarga. Abdullah Baliç kim edi? Onun zamandaşlarının hatıraları. Şu sebebiyle men şimdi biz sözünü verecekmiz profesör Şevki Ağa'a, ondan sonra Bey İlyasov hazırlansın. Belirlesek bu yerde veteranlarımız, Cengaver Veteranlarımızın Asosiyasyasının reisi Nariman Ağa Kasembaş otura. Bu da officer edi, frontovik edi. Siz de birkaçta son aytarsınız. Buyurunuz. Şevki Bekirov, bizim böyle acayip belli perver insanlarımız. Ben bir-iki уточнение yapayım da. Evet. Усейн Ага Балич был первым представителем Крымско-Татарской республики в Москве. А его секретарем был внук Каспийского Джерджетара. Вот эта информация. Нет, эту информацию вы не можете знать. Я этих людей неден 27 yıl oturgan soң Джерджетара келді de meni tizemden yaşadılar olsun nasiplerine. Onun için ben bileyim onu. Вот. Ondan sonra oldu ministrом просвещения onu da bileyim ben ne için degende anam al fotokарточканы koydum da Totaykoy'daki mektebin. Вот. Anam bitirdi o texnikumunu son varıp emcesine rica eteyim. Yani işte var okumaz diyeyim. Ya o cahil halkın kim okutacak deyip ruhsat etmeyedi. Вот. Это в этом плане уточнение. Çok sağ olunuz. Детали, но очень весомые. Çok sağ olunuz. Не Абдуллаганы, Балич Абдуллаганы, Атхан, ну, эта история var, не де, мында да материаллар, да, почему, зачем, bir Rus ofitseri silah verecek olduğunu bizim nelerge de, vermegen ular patay oldu onu. Son, O beledi o hıyanetlik yapacak, onun için подозрительным оказался. Netiler, alıylar neler? Onu ma Ablemdaim aytkandı. Начальник контрразведки у Деникина генерал Щетинин dedi. O aldı, его арестовал и onu брюшной тифмен hastalığı olduğu türmede больного расстреляли dedi. Хотя bütün Tatarlar потеряли. Это вот такая история. Yalvardı, korktular и усиленную охрану назначили. Ну, devamlayıtsam vakit çok olacak dediler. Вот эти такие. Endi Abdullah hakkında bahsetmek isteyeyim. Bilirsin, ben
Біріншіден сізге тешекурым кетірместейм. Нешін дегенде, сізлер бұны тедбір етмеген olsanız, оны yapmak pek қиын. Bu kadar çok malumatlarını getirip aytmaz. Adılağın bilisi de var. Yengülden çok kitle. Ben bir kere saygandı, bir 12 tane. Hepsi kardeşler. Buna daim ne Abdullah daim neyse bir yerde Fatakaçka vardı, 2 tane var yanında. Bunlar hepsi 10. sınıfını bitirip Yengülden hepsi kittiler çünkü. 10 sınıf bitirgen adam, o vakitte malumatlı adamdı. Onların hepsini училищелерге yüveriler. O vakit daim Mustafa Bariç'in oğlu, Abdülkadir Bariç'in oğlu, onlar ikisi de iyiler. Son Abdullah'a meni Cenk'ten kaytkan son, meselesini Zaporojye, когда келген соң, oldu заведующий идеологическим отделом Куйбышевского райкома партии. Политработник. Sonra anda... Более Куйбышев. Да. Где вся советская власть. Это в Ташкенте, да. В Ташкенте, Куйбышевского райкома партии. Sonra anda bir-iki işlеген соң başladılar bizi Tatarların Abrama andamında. Bu vakit işte o kirip pedinsta 2 yılda bitiriyor onu da. Son varı zavучым в школе, вот Ташкент'in bilgen adamlarga Лахути улицасы vardı, авиационный завод, перекресток, balbağım güzel bir mektep vardı, anda zavуч'tı. Anda bir zavуч 1 yıl oldum, 2 yıl oldum, sonra Mehmet Ağa aldı onu nege, pedinsta. Ondan beri işte o pedinsta işte. Ordenler meselesini bilirsiniz, Abdülaziz'in kimdir yanı Lenin bayrağında yazanlardı. 20 yıldan sonra 3 tane Cenk'e Kızıl Yıldız ordenin bergenlerdi. Bu Gorbaçov vaktinde galiba. O vakit büyük mahalle olgandı. Aytacağım, ben böyle şeylerini aytmam. Библиотекасını alsın. Огромная библиотека у него была. И он, между прочим, все эти книги им были прочитаны. Biz çok konuşuyorduk. Laf etkende bana deyip, sen Furmanov kim olganını bilirsin? Bileyim dedim. Zampolin Çapayeva oldu. Kino ko'rsatganlarda Furmanov kim olganı, ne olganı. Конечно, o Sovet devrinde yapgan kinoda правдивость Фурманова больше, лучше показали. Сондан bir Чапай хакында yaptılar. Anda birinci kinoda Anka такая пулеметчица bir olmayacak kadını ko'rsatdilar. Bu Furmanov'un kadını olganını ikinci kinoda уже ko'rganda образованная, красивая женщина связалась с Чапаевым. А на самом деле это была жена, onu aytmaz demeyeyim. Son işte Фурманова что-нибудь читал, дедом, а? Мне дедом, по-моему, мятеж читал. Ну и что? Я говорю, ну что, интересно? Говорю, я прочитал, просмотрел все это дело. Там в основном Фурманов останавливается на вопросах регулирования мятежа. Как можно взять власть над мятежом? Как можно взять власть над толпой? Как можно власть регулирует работу власти? Вот onu netkendi. Son aytacağım başka mesele. Лиля, когда родилась Дилька? Диля, в каком году родилась? В 48-м. Так папа привез ее же во время войны, тетю Веру? Нет, они После войны. Я почему-то думаю, что он привез ее с фронта. Вот, Лиляның Dildara yakdayım, ne abladayım, ekdene kız çıkıvardı işte. Birisi buna Lila oldu. Dildara anda neydi? Она, тетя Вера была боевой фельдшер, по-моему, старший лейтенант или капитан. Я Юльге кетіп, Таштан Штейкедене являды var. Son главной операционной медсестрой первой лор-больницы Палахмат, она работала, тетя Вера работала.
Son, в общем, ekidene güzel kız çıkardı. Osturup çıkardılar. İşte Лилияны мында көресіз. Диляра, она в пединституте, так и, по-моему, испанист она, да, испанский язык. Вот. Мне науканы біз ненен лaf еткендік Иминовлердің сүләлесі hakkında. Олар hepsi neler Иминовлер, Баличлер, Odabaşlar, Korbekülü halklarının yetiler. Son aytacağım bu Bariçlerde pek çok sülale основном var военныйlar и kommersantlardı. Nelerde Odabaşlarda ruhanilerdi olar. Bütün Kırım'ın ruhanileri o kabileden çıkan. Son aytacağım ne bunlar Cenk'e gitken son bu Cenk'inden Haytiler Cenk'ten 46. senesi Keli Yakup'dayım Mustafa Bayçın oğlu Yakup'dayım kapitan rütbesinden и слушатель военной академии бронетанковых войск. Son Yakup'dayım bütün bu Bariçlerin sülalesi toplanıyla diler. Biz en son bu Çar hükümette veriydik bizim evlatlarımızın. Şimdi bu Sovet hükümetke verdi. Korgenimiz mına bu. Bizim halkın viran ettiler. Birden bizim sülaleden bir kimse harbi hizmetke varmayacak. И дядя Якуб отозвали с академии. Последний курс Академии бронетанковых войск был. А дядя Абдулланың тағдырын сіз пек yaxşı білесіз. Нас işlegенні. Ол вақыт Ферғанада işleydim, üç köprüde oturuyorduk. Vaqt bu tarafқа келсе, mutlaka kelip tapaydı bizim keriydi. Neçin degende o несі, связь с партийными органами не осталось. Он был главный председатель всяких ревизионных комиссий педагогических институтов Ферғанада келгенде. Вот. Son не vaqt келсе, mutlaka meni tapaydı. Ну, tetilerani aldatıydı mı, napaydı bilmem. В общем, vaqt kaşa pişik deydi, manlı kaşalar. Özün dostlarının Şahimardan'a bir kere vardık. Ferğana'da kelgende. Ben de alıp gittim de kadın günü. Ben Hiropop işledim o vakitte. Ablasının konusunda. Sonra da sofra büyük. Konyak içiler bunlar. Konyaka narın sıkıp içiler. Sonra ben diyeyim, senin aşkazağın ağrıydı. Ne nasıl içisin bunların diyeyim ablava. И у тети Вера, на уши лапшу вешали. Вот. Вот bilirsin, men Tashkentda ishlaganda de öyle medinstitutda men zam по хирургии klinikalarda. O'zim do'stlarim ketib yotqizsa klinikaga обязательно meni tanishaydi ularni. Son bu songi yılları Rus Dili Edebiyatı Kafedrası'nın başı olanda ben doktor işini yapmak için proyektör gerekti de son vaziyet ettiğim senin kafedranın müdürü, senin öyle şeyler vardır, var, gel al. Перед защитой тренироваться надо было дома. Aldım da o bunda vakit etkende. Вот Кемерде düşünürsen işte вот, может быть из-за него я как-то стал более предметно изучать те или другие материалы, которые вот в художественной литературе и все. Мен окудum Чеховна, 33 tane том, просмотрел все. Этот чехоточник в Ялте жил, его поили нашей козьим молоком, татарочки. Bir dene söz, yaxşı söz айтмады. Удивительно. Вот, бывает же вот такая вот подлая натура, да?
Сон Айтаджаром, но в одном месте у него есть, в 33-м томе, мелким шрифтом написано «Неотправленные письма». И там он пишет, что вот всякие княгинюшки, графинюшки приезжали, отдыхали, а Ибраимбек Недеке Ялтада, он содержал вот этих проводников и домики охотничьи. А проводники, они были очень образованные люди. Он их учил во Франции, везде. Содержательно, они, если какого-то образованную женщину провожали в этом, ну, полным ходом они собеседники были. И вот там он пишет, что вот проводник у меня был такой-такой, ну и ночью там был неутомимый. Айтхан Яхшинеса, а что это были образованные, красивые мужчины, что они владели французским, английским, немецким языками, совершенство арабским учили арьё, понимаешь? А то, что вот они были неутомимы, там все, там это, ну, вот Абдуллагам меня, конечно, научил этому читать. И всегда вот литературу я читал и просматривал с позиции взаимоотношения народов, наций, религий. Он очень был простой человек, доступный для ран той олганда. Экинджикуна у вас во дворе там сидели. Кязим Ага был там, потом вот этот шиндыбызым композиторымыз var, Дау Алиев. На аккордеоне играл. Сон Кязим Ага очень любил Адавар Сайленде. Он начал петь. Вот у кого-то на этом, когда были, кто-то пришел, по-моему, спел. Рустем любил Аранда. И дядя Абдулла тоже очень любил слушать. Он никогда не пел, конечно, но слушать. Очень любил музыку нашу, культуру нашу, наших людей очень любил. И, конечно, он всегда старался всем помочь. И если я скажу, что наша татарская молодежь в основном пединститут кончала только благодаря дяде Абдулле, конечно. Это бессомненно. Это его цель, его вот качество. Вы же помните, вот это заочное вечернее образование, ректорат целый был, он же руководил этим делом. И, конечно, в открытии вот этого факультета Улар Мемет Аганин непосредственное участие принимал. Дядю Мемета я тоже очень хорошо знал. Ну что тоже, Емлетиземин Ходжасыр, Амет Аган Агасыдыл. Мен Уларын Делекойден, вообще отырған ерлері Делекойден, но до депортации хачтар мындан Қырымнан Өзбекстанға, а Емнапте Яшайды Делекойде біз санда барғандық Қыр бірінші сенесі жеңіп башылған соң Емнетиземнің оғлы Тимур, он заболел туберкулезом костей, а крупнейшие лечебницы были в Ялте. Его сюда келген уақыт сол Емнаппен evinde olғанда. Sağ olun. Вот такие дела. Во-первых, sizlerге sağ olun. Evet, profesör Bekirov Şevkayaga Baliçlerge ana taraftan tuğan olgan öyle belli sülaleler o kadar çok hatıralar çok ama şimdi biz layık taptık sözünü vermeye rahmetli Abdullah Baliç'in kızı Leyla Hanım'a. Onun çıkışı babam benim gönlümde daima hayattır. Buyurunuz. Ассаляму алейкум. Очень рада вас всех видеть здесь, много родных лиц. И сразу такая теплая дается атмосфера. Тут и наша молодежь подъехала. Вот, конечно, было бы очень интересно, наверное, тоже послушать то, что я, в общем-то, где-то случайно из разговоров с родственниками, где-то случайно и читая какую-то статью, упоминаются эти фамилии. Ну, что я могу добавить? Очень хорошо, что Каудя сказала нам об Исиме Баиче.
слушателям я, например, не слышала, и спасибо вам большое. Встаньте туда поближе, пожалуйста. Ну, я хочу попросить прощения. Вот сейчас я скажу, что вот когда показали картинку с родителями, да, с родителями Абдулы Балича, это, ну, случайно, наверное, не та фотография попала, потому что вот здесь вот они есть, родители. Да, Абдукадыр, отец Абдукадыр и мама Аджире. Да, Аджире. Вот. Ну, это вот случайно такая вот техническая ошибка получилась. Что я хочу сказать? Значит, вот, ну, перебирая там всякие документы, справки, я прочла, что дедушка родился в 1888 году, дедушка Абдукадыр. И он был последним ребенком в этой семье. В этой семье было 7 детей, 5 мальчиков и 2 девочек. Вот. И, значит, но в возрасте 6 лет его родители умерли от эпидемии. В возрасте 6 лет фактически он воспитывался без родителей. И на воспитание его взяла старшая сестра, у которой была замужем, но у которой не было детей. И был какой-то двухэтажный дом вот, на автостанции, вот в этом районе, в Балуште. Она его взяла, значит, ну, получается, воспитала, выучила. Вот, и потом женила на нашей бабушке, которая жила на Горького 17. До сих пор этот домик стоит. Рядом, да, на Горького 17, рядом с военным санаторием. Вот, в здании военного санатория заезжаете направо, а здесь вот буквально, даже если будете ехать на берег, на троллейбусе, там видно, вот торцом стоит дом Горького 17. Но хочу сказать, что дедушка Абдукадыр, он был председателем какого-то товарищества, садово-виноградарческого товарищества до революции. И вот виноградники, и вот на месте, где сейчас находится водохранилище, Горбекское водохранилище, там раньше были сады и виноградники при въезде в это село Горбек тоже. Ну и посчитали, что он очень богатый, и что надо его раскулачить, как это, вот 40 000 человек раскулачили, выслали, и он попал в их число. Вот. Его выставили в 29 году, до этого он просидел полгода в тюрьме в Симферополе, а потом выставили в Янгиеве. И вот насколько я помню, вот рассказывала еще Зарима рассказывала, что ее отец тоже был выслан. Там было 4 татарина в Янгиеве. Вот 2 я знаю, и еще 2. Вот, может быть, вот отец Неярочки Казаковой тоже был выслан. Вот. Может быть, они были первые ласточки, в 29 году они попали в Янгиеве. Ну что они могли делать? Они, конечно, занимались, работали агрономами. Все там где-то в совхозах находили работу, потом консервный завод Янгиевский. Вот. Ну, что хочу сказать. К сожалению, я не помню дедушку, потому что он умер в 56 году. В 56 году мне было полгода всего. Но сестра моя хорошо помнила его. Он говорил, был похож на Сталина, с усиками такой был. Ну и как по воспоминаниям других моих родственников, ходил всегда очень аккуратно одетый, в белом костюме, в шляпе, белые туфли, золотые часы в кармашке. И когда видел детей на улице, раздавал конфеты, в общем, так его помнят хорошо, очень добрый был человек, при том, что у него не было родителей, можно сказать, да. И получается, что вот отец Абдулла Балич, получается, ну, одним из последних Баличей, который, ну вот, дожил до наших дней, можно сказать, до 21 века, потому что Абдукадыр был последним ребенком. Вот. Ну, значит, про Хусейна Балича вот очень хорошо рассказали. Это был родной брат дедушки нашего, да, родного отца Абдуллы. Вот. Значит, ну, по поводу Абдуллы Балича, которого расстреляли эти врангелевцы, да, вот рассказывают тоже родственники, что стоял какой-то обелиск за кинотеатром Симферополь. Стоял обелиск, и там было выгравировано и Жигалины имена,
и Абдуллы Балича. До и... войны. Да, это сказала Шериф. Нет, после войны. После войны. После войны стоял этот памятник, вот такой скверик где-то был там. Вот и они приезжали, говорят, я со слов Зикия Дабаш, Зикия, вот наша бабушка Зикия Дабаш, мы, говорит, в 1972 году приезжали, и этот обелиск стоял еще, мы, говорит, видели. А потом уже ближе к 80-м годам убрали. Нет, в 57-м установили вот эту стелу 8-метровую, но там уже имен не было, а имена были, которые в 20-м году установили. А может быть, это еще другой был какой-то обелиск, потому что они видели. Приезжали Это здесь сказали, это который около видели. Шена. А за Севастополь? Нет, Ну, это надо потом уточнить, да, это можно да. уточнить. Ну, теперь конкретно о том, Я тут и первый памятник Да, есть портрет. изображение показала. ну, Не знаю. хочу сказать, что, конечно, он уже с рождения был, наверное, настроен на вот эту жизнь, которая она уже была запрограммирована в нем, потому что такое окружение было, да, понимаете, что у Сейна Балича и был магазин в Ялте, книжный магазин, он был окружен книгами всегда. Но когда они приехали в Янгиюль в возрасте 10 лет, бабушка забрала их, и, конечно, он хорошо учился, потому что он был очень начитан. Я так думаю, что вот это все формирование сложилось это именно в школе, потому что потом некогда было ему читать, это было... Вот. И он хорошо учился и уже в Янгиюльской школе открывал кружки по философии, потом фотографией увлекался. И вот там есть один снимок, я вот его нашла. 1938 год. Значит, они сидят, это первичная организация комсомольская. 1938 год. Это буквально вот накануне вот этих всех событий. Вот он сидит в этой организации, ну, что-то там они решают. Вот. Ну, в 1939 году, окончив хорошо, значит, школа Максима Горького. Там написано, он все фотографии подписывал. Мне было очень легко ориентироваться, потому что его рукой все было подписано. Вот. В 1939 году он уезжает в Москву, поступает в Институт истории, литературы, философии имени Герцена. Учится там благополучно, но всегда упоминал о том, что там учился и Солженицын. Но он его в то время знал на этом факультете. Так он был очень известным человеком. Вот. Ну, учась в институте, его призывают в армию. Ну, видно, по исполнению 18 лет призвали в армию. Вот. Но, служа в армии, началась финская война. И он уехал на финскую войну. И полгода не было никаких известий. Бабушка уже его, в общем, короче, все родственники очень переживали. И спустя полгода приходит сообщение о том, что его отпустили даже домой. Вот. Было много, конечно, радости, но он был ранен. Там вот в этом службном списке есть это, да. Потом, значит, началась Великая Отечественная война. Вот. Но во время войны он учился в Рязанском воздушно-десантном училище. Служил в особом батальоне. У него на его счету было что-то 100 прыжков. Вот. И потом Хорошо, в какой-то газете... Да, особо они да, непосредственно да, да. высшему начальству подчиняются. Да. Особые. Да, То есть да, не- особый не какой-то, по да. рангу, а непосредственно начальству. Ну вот, учился и закончил это училище, всегда смеялся, говорил, у меня все были пятерки, только азбука Морзе, говорит, только была. Никак их не мог запомнить. Вот, значит, войну он прошел, значит, в Чехословакии был и закончил войну в Вене. Ну, почему-то после войны его не отпускали, он еще продолжал, наверное, какие-то там, продолжал свою деятельность. В 1942 году вступил в партию и очень часто рассказывал о том, чтобы вот, бойцов принимал тоже в партию для поднятия духа их и как бы для уверенности. Ну, еще рассказывал, что поскольку он был грамотным человеком, его заставляли писать. Он работал писчем, много писал всего. Вот, значит, закончил войну в 1946 году, демобилизовался, вернулся домой. А с мамой они где-то познакомились в конце войны, и она в Пржевальске жила. И он туда часто какие-то командировки себе выписывал там специально, чтобы поехать в Пржевальск. Раза 3 ездил туда, потом уговорил ее, и она согласилась приехать с ним. И была верной супругой всю жизнь. Служила и, в общем, охраняла его здоровье, его всегда беспокоился о его состоянии, потому что он был очень такой увлеченный человек. И
за его здоровье всегда он отвечал. Вот. Приехал, значит, он в 46 году демобилизовался и, очевидно, работал в отделе пропаганды при ЦК. Было все замечательно, все хорошо, но как только узнавали, что он крымский татарин, его увольняли. И так было много работ, которые он поменял, и, в общем, все кончалось всегда, вплоть до смерти вот Сталина, очевидно, до 1953 года. В 1952 году он поступает в пединститут, заканчивает его экстерном за 1,5 года. В 1954 году он закончил и работал в школе, в 137-й школе, еще 37-я школа была, заучем был. А потом ректор его пригласил, ну, вот как-то говорили, что да, он пошел в пединститут работать, по чьей протекции, не знаю. Но в это же время ему предлагали быть секретарем Ингулецкого района горкома партии. Ну, он сделал выбор в пользу образования, да, и пошел работать в пединститут. И с 1954 года, нет, с 1958 года он проработал 46 лет. Я его уволила перед отъездом вот в Крым. В 2004 году я уже сама пошла и уже его уволила, потому что он болел, он все думал, что он вот выздоровеет и выйдет опять, он поправится, но там уже была глаукома, глаз не видел совершенно, конечно, не было никаких надежд на то, что он вернется. Вот. В 2004 году он был уволен. Ну, хочу сказать, что, конечно, там было очень много. То есть это была вся его жизнь. Когда он понимал, что ему надо выходить на пенсию, это было для него такой трагический момент. Он всегда говорил, а вдруг меня попросят на пенсию. Это, вот, понимаете, это был очень болезненный момент перехода на пенсию. Он себя не представлял, потому что когда он уже действительно не смог работать, ему было неинтересно вот эта вот жизнь обывательская наша, вот эта рутина наша абсолютно его не вдохновляла, все. Ну вот с переездом в Крым он немножко, когда ему в 2005 году мы переехали в Крым, он как-то и помолодел, и стал как-то вот активнее, хотя не видел ничего, но все-таки ожил. Ожил, и еще 3 года он пожил, и я считаю, он даже помолодел, что родственники приезжали, говорили, он как хорошо так выглядит, ему было очень хорошо здесь, в Крыму. Что еще хочу сказать? Значит, много чего-то хотела сказать. Ну, получается, туда-сюда прыгают мысли. Так уж, извините, у меня нету... Остановитесь, пожалуйста, как он собирал кадры педагогические по всему Союзу. Это очень важно. Нет, я вот не помню, в каком году, но его ректор Абдулаев пригласил и сказал, что вот, может быть, наступит такой момент, когда ваши... вернуться в Крым. И есть такая вот возможность открыть факультет крымско-татарский. Он, конечно, с радостью взялся за это дело. И, короче, всех видных деятелей, которые были в то время в Ташкенте, он привлек на этот факультет. Они читали лекции, там были поэты, писатели, Юсуф Булат, Черкесали, художники, Иминов. У него есть много очень работ, которые связаны с их именами. Он писал работы. Потом много очень было создано, конечно, учебников. И я так думаю, что он на эти вот работы тоже, эти были работы все включены в учебники. Факультет создали, был завкафедры, были педагоги. У них у всех там была небольшая нагрузка по полставки, но они с удовольствием приходили, общались, обменивались впечатлениями. И многие студенты, которые закончили этот татарский факультет, крымско-татарский факультет, они помнят это общение, вживую видели всех наших писателей знаменитых, наших редакторов газет, понимаете, они многому учились у них с их слов, с их подачи. Ну, я считаю, что большая заслуга еще в том, что он настоял, чтобы был не только крымско-татарский язык, но еще второй русский язык. Благодаря этому все находят себе работу. Значит, во всех школах можно найти работу и часы по русскому языку, литературе. Подстраховались. Да, подстраховались. Ну, многие работают и сейчас вот на русском языке и литературе, когда нет возможности преподавать, нет школ, нету. Вот, значит, и еще что сказали? Как он по всему Союзу собирал кадры с единственной целью, покажите, что по возвращению в Крым они были задействованы в
институте, который должен открыться. Да, вот здесь я в рамках программы национального движения нашла, значит, профессорско-преподавательский состав, рекомендуемый для работы в Симферопольском инженерно-педагогическом институте. Да. Он очень часто выезжал на всевозможные... Да, тогда же не было? Да, да. Нет, это печатная машинка, но вот здесь вот обратите внимание. по всем факультетам расписаны преподаватели, но со всего Союза. Здесь есть и Казань, здесь есть Ангрен, Институт Ленинградский, Институт истории, Фергана, Государственный университет, Симферопольский, Московский. Потом, не буду повторяться, значит, Новосибирский, Херсонский педагогический институт, например, Апазов Бахри, кандидат меднаук, доцент. То есть здесь все расписано, понимаете, фамилии, их звание учебное, должность, место работы. Кафедры. Кафедры, да, по кафедрам все расписано. Где он потом вот этот вот список, да. Вот это очень ценная его работа. То есть он был основание индустриального, да? Один из идеологов воссоздания института в Ташкенте и здесь. Сначала факультета в Ташкенте на базе педагогического института, потом и этот факультет весь был перевезен в ТНУ. Он договорился с Багровым, они ездили в Киев, утверждали план вместе с... Вот Айдара Минетова нет, я думаю, что он вот этот момент расскажет какой-то. И очень ему помогал Джафер Бекиров, вы говорили. А вот интеллектуальное наследие в виде статей, может быть, что-то где-то можно найти? Научные работы. Список научных работ я вам Мы после вечера памяти все это продумаем. Список научных работ, которые он печатал. Музей Бахшла посвященный именно крымско-татарскому аспектам. Это связано с нашими писателями, с нашими выдающимися деятелями. Ну там методические статьи, то, что касается непосредственно наших видных деятелей. О Гаспринском он писал, о Чебанзаде он писал, о Юсуф Булате он писал, о Черкесаре, можно найти, об Эминове. Да, есть список. Но я не знаю, где их можно найти. Я знаю, но это в рабочем порядке мы потом решим. Еще один момент, пожалуйста, не забудьте. Это очень трогательно. И вот, наверное, ты его потом и вернула. 9-летним ребенком он попал в Узбекистан, когда построили дом в Орбеке. Расскажите, ваша бабушка Аджри взяла вашего отца ножкой, он след оставил где? Ему было тогда 3 годика, да, вы говорили? Нет, дело в том, что нет, это же в этом, в Корбеке. Да, Корбеке. Нет, дом был выстроен. Вот эта вот сестра, которая воспитывала нашего дедушку Абдукадыра, она ему дала этот дом в Корбеке, 2-этажный дом, он уже был выстроен. Дедушка сам не строил его. Но они там заливали дорожки, ступеньки заливали, и там осталась его ножка. Ножка, да. И когда мы приезжали в какие-то годы, еще там находилась, а потом уже там они переделали. Ну и мне, когда мы в 2003 году приехали в Корбек, он говорит, вот здесь русский Париж, говорит, и я стоял возле него и долго-долго смотрел на море. А я говорю, ну вот смотри, вот твой кипарис. Одна ветка обломилась, правда, а другая ветка была еще жива. Но сейчас вот мы уже, когда бываем в Корбеке, уже там, ну этот пень остался от этого кипариса. Да. Еще что-то я хотела сказать. Согласна. Ну, я думаю, потом вопросы вам будут задавать уже, да. Сирануша, пожалуйста. Извините, если что-то я не так сказала или не так красиво. Одну минуту. Пользуясь моментом, я тебе sayılı dostlar. Cenaze kınıydı ya, biz bardak. Cenaze kınıydı. Aluştağ'a bardak. Aluştağ'a bardak cenazeydi. Asıl kardeşim cenazesini. O asker Zeylavar'ın evine kırgen edildi. Anladın mı? Ne için kırdık biz? Dua oldu, ne oldu anladın mı? Cenazeden son rahmet getirmedi canım. Taziye bildirme. O vaxtda işte endi oxumla, mariflə bağlı adamlar her vaxt birinci ko'rgan şey kitap olur. Kitap bırak o'zlarini. Eğer
олардың evine кірген соң, анда баяғы кітап көрдім мен. Олардың арасында мынау кітабында көрдім, арпа эпические слова, орыс тілінде. Сорадым, ақылыңа барым, сен берген едің. Ну, бля, ағыр берген едің. Мен оны соң аңладым, мұнда нелері бар екен оның. Басылған Абдулла Баличтің кітапханесінен. Ләкин бақыңыз, ебет қайтарып бермек үшін мен онdan сорадым оны. Мана керек еді, чүнкі менің де ақылыма бар еді, бұле бір орфоэпия лұғаты бізде де оқсын деген fikir бар еді менде. Onun için aldım bunu. Çünkü мұнда Симферополь кітапханелерінде, Да, конечно. Vallahi Allah. Yoktur. Türkiye lügatlar birisi yok bunda bizim kitaphanelerde. Hepsinde yürüp çıktım ben. Bu Türkiye lügatı olmasa da o sırada yazmak için bu sebepçi oldum ben. Çok yol tuttum. Kaytarmak gerek. Bana bugün sırası çıktı. Babamın kaytarım. Sağ olunuz, Allah sağ olun. Onun üstünde Крым татар çıktı, doğru? Орфоэпия. Я хочу торжественно вручить этот словарь нашему дорогому. Пускай он пользуется им от нашей семьи на память. На память. Bana bu kitap sebepçi oldu. Abdullah'a sebepçi oldu, doğrusuna tecrübe olacak. Evet. Bu özümüzün tilde orfoepiya lügatı çıkmasına. Bana şükür, bugün bu lügat bizim kolumuzda var. Biz ondan faydalanalım. Есть такие сподвижники, знаете, как он был быть счастлив, если... Это уже вам. Да, спасибо большое. Ну, bunun beraber hem de son çıkan kitaplarımızı bağışlayın. Bu Крым татар жырысы фразеологизмде болады, самоучитель. Bu бар екенен бе, ләкин бұл соңғысы. Сам Учитель, воспитая ученика, чтобы было у кого потом учиться. И вот Шензикене Бетеки Сёсь, воспитанникам великого учителя, учителю, педагогу с многолетним стажем, Бuyurunuz Veli Hoca. Sözge. Saygılı vatandaşlar, ben sizin tera küldürmegede isteyim. Pozövne alınız, 18'ge geldi yaşım. Abdullah'a endi bu bir institutta çalışıp başlagan debet men Angren'de ostum, Angren bir kichkene şehirçikedi. Pek istedim 10. sınıfın bitirip okumağa institutta. Ama anam vermedi. Men anam bir balası, babamın görmedim, Cenk'te rahmetli olgan. Anam aytay oturaydım, ana men keteceğim, bir yana ketmeyeceğim. Men razı da bilem. Men razı olsam dayın razı olmaz diyedi. Endi zar men anamni bezdirdim, ayta so'ng dedi, bilasizmi ne? Aqayga chiqsang, aqay ne aytsa onu yaparsın. Yaxshi ekan. Birinchi adam kim bana aytdi seni o'qitacak, şu adamga aqayga bardim men. O endi başladım, endi bilem o'qimaga meni verecekler. Başladım hazırlanmaga. Pioner vожатый çalışıp hocaların dersine giren. Edebiyat, Rus dili, tarih. Pek istedim başlangıç sınıf hocası olmağa. O halde şimdi iyun, avgust ayına beriler bu kirmek için vesikalar. O halde martta da baraydır, aprelde. Endi kesin bakayım yazılgan başlangıç sınıf matematika koşulgan imtihanga.
Мен математикадан аттестатымда 3 тәне алгебра, геометрия, тригонометрия. Бақтым, отырдым, ағылайым. Яныма келді бір адам, біреу білмейсің Ташкентке, бірінші келе 18 yaşına келгенде келдім Ташкентке. О машиналарын көргенде қанда қашма білмедім, чүнки ангеренде бір автобус жүреді. Шыне отырып ағылайым, келді яныма бір адам, біле арық бір адам, яқшы киінген, яқшы дегені омалзе қызлар пек емейет бередер, мына запынкасы олса, көлегінде, о ең медениетлі адам, я не ағылайсың, чё плачешь? Башладым аннатма, мына башлангыч сынып несіне. Я деді, это кір тарих факультетіне, мен факультет өзінде да аннамайым. Алды мен весиқаларым, берді неге. Анда бақайым, алгебра yok, тарих, сон эдебият ве русстілі сочинение. Енді қуанып қайттым, башлады емтиханлар, пек омальде мот еді, бо едут на поселок по земле целинной, свободная тема. Дортки яздым, бір фензин дорт алдым. Кірдім институтқа, омыр арқадашым Ибраим айтты, нечін тарихке кірдім? Мен завгарану на мне ребле, Панфил Тимофеевич Кириллов еді. Мен онен лаф еттім, башлангыч сыныпқа кірсең, бір кереден сынып беречек. Сын кеттік Панфил Тимофеевичке, о айтты, пек яқшы. Башлангыч сыныпта çalışарсың, сон курсларың өсе берген сайын, тарих башларсың бермеге. Ана оле етіп, башладық оқымаға. Абдуллаға, мына менде бар винетка, Абдуллаға біздің проекторымыз еді, бұл тарих факультетіне. Мына шу елы тарих факультетіне 96 адам оқиды. Бұл біздің группамыз. Білесіңіз, чоқсы полковник, подполковниклер еді. Олар енді çalışалар, неметселер, ама оларын дипломлары жоқ еді. Барабар оқимыз енді, яқшы таныш олдық, ама омалде или өзбек тіліні 4-ші курста госэкзамен оларақ береді. Сон боларын бірданесі Прасылов деген, о біздің старостамыз, барған Абдуллаға деген, слушайте, ну как нам узбекский язык сдавать? Мы понятия не имеем. Абдуллаға да деген, а там есть Аширова? Да. Вот она знает узбекский язык. Как? Ну, у нас язык почти один, деп Абдуллаға. Болар мені балабан аудиторияға епсі топланып, менде доскада омази суалерін ертеже береді ожалар. Бір суалге оларын өзбекче yazsam, onlar da elbet yazıp alalar. Özbekçemizde Kırım Tatarca buluşaydı. Yani öyleydik, 4. kursum geçtik. Abdullah'a da ne isteyip, kim okugan olsa istesi polkovnik olsun, Rus ya da başkası illa kursta geçkenini elbet isteyip. Ama 5. kurs'a gel, endi bitirecekmiz, 64 senesi şaştık. Хрущев'un alıp taşladı. Bizge sualler 90'da ne berdi tarihten. Hepsi Хрущев сказал, Хрущев написал, Allah'ım yarabbi, endi nasıl vereyim? Endi bu polkovnikler ayta, edi Gbaliç'u. Geldim Abdullah'a men kirsem, ya da men korsem, menin ana tilinde laf etseydi. Ne geldim? Men diyeyim Abdullah'a, bu tarihim biz nasıl verecekmiz? Bir sualde Хрущев. Yaxşı, anlaşıldı. Hani gruppanız dedi, 2. etajda, aman geldi gruppağa. Dedim, hepsi suallerge hazırlandınız mı? Hazırlandık. Bir sualin aytkanda, Хрущев sözünü aytmanız. Plenum решил, съезд решил. Ana öyle edip, gosexamende bergen edip. Ve bana çıfıt dediniz da ya, hepsi hocalarımız, Ukrayn familyaları olsa da, Нижевенко или Березовский вилятли. Ama onlar hepsi Отойдем от этой темы, девочка. Başka niyetler edi. Endi bitirdim,
Эбет мектепте çalıştım, tabi zam direktör oldum. 17 yıl Marksizm-Leninizm Üniversitesi'nin zavучы edim. 77 senesi Başladar İnstitut'un tekşirmeye CK'dan gelip. Bakayım, büyük bir grupa adamlar birinci derske kirdiler Lila Bodjurova'ga. Lila Bodjurova Angrenze beredi edebiyattan ders. Kirdiler, hepimiz hep korkamız nasıl olsa. Rus edebiyatı. Rus edebiyatından 19 век Чернышевский. Сураймыз насыл не. Кирдер Башладар Лиля. Очень хорошо прочитали лекции, все. И ваш текст. O malze bilesiniz, програмma kolunda olmak gerekirdi. Plan 22 sayfa ille yazmak gerekirdi tekst. Tekst yazmasam şokunu işten çıkarabilirler. Son Лиля ayıttı. Вот программа, а вот план. А вы мне делаете замечания по лекции. Нет, прекрасно, вы прочитали ваш текст. Лиля деди, я не писала и писать не буду. Сон болар Башладар оғайтмамыл іштен. Şu yerde yazdı Ariza, увольняюсь. Çıktı, ketті işten. Bir dakika kalmadı. Meni dersime Fergana'dan bir profesör girdi. Yanına da Abdullah'a Baliç. Men de Abdullah'a yakınca gelip laf etme isteyeyim. O sanki beni bilmeyi tanımay. Aylanıp nemetip geçer. Şimdi лекция 96 değil, 7 tane gruppa var edi, Rus Lit Naциональный. Mana şefka европейский gruppada okudu, onlarda 25 bala. A naциональный 7 gruppa 25. Bir bala bana aktıvı zalda. Şimdi лекция bitti, nemetti. Fergana'dan bir profesör var edi. Kireyik de dedi nege, в столовую. Анда laf ettirip kirdik, Abdullah'a o malze bilesiniz, borç, katlet, kofe öyle aldı, uçmazga oturup laf etsemiz, sonu adam dedi, hepsi yaxşı dedi. A niçin dedi, sizin her bir jurnalında bakın, her bir grupada dedi, Özbeklerle beraber Kırım Tatarlar da var, deyip nemetti bu. Ben dedi, CK'ga onu yazacağım. Abdullah'a da oturar. Ben dedim bilirsin, siz yazınız. Özbek balları kızların okuşuna karşı geçerler. Onların kötekliler. Ne için? Onlar deyirler, bana sen girdin okumağa. Bir oğlan balanın yerini aldın da, şınçıkı oğlan bala armiyaya geçecek. Ana onu dedim yazınız. Ama başka diğer milletler kirgenge bize derslerini al varmak kolayca oldu. Мына mesela Айдер Эмиров оқиды группада. Анда из этого Наджье Бареда, из этого имени сейчас профессор философии, доктор наук. Вот. И семинарларда оларын сұраса, өзбек балалары hiç olmanda bir şey қоша біледер. Çünkü олар рус тілін білмедер. Birinci kurstan келелер, selam берме білмейлер, а біз оларға работа Ленина что делать? Карл Маркс, Фридрих Энгельс, манифест коммунистической партии, o selam бермеге білмей. Олармен çalışып, дан дерстен сонына kadar қалайдым. А госэкзамен olғанда, келелдер академиклер, Ташкенттен профессорлер, ve öyle bir tema бар еді, семья и брак в СССР, belki білесіңіздер, научный коммунизм. Yanına келіп айтасың, біле, сөзге çıkarsın, айтырсың. Çıkar, başlay семья и брак в СССР, семья это яичко общества. Айда она у академик yapşamağa, нечто ли огретті, и айтачам, ана şu столовойда отырамыз. Şimdi bu adam men айтқаныма деді, я покурю сигареты деді, çıktı, son Abdullah'a айтты. Деді, білесің, дерсің яқшы, лекцияң яқшы, шын жауап бергенімді пек яқшы oldu. Son деді, anladın деді, мен сені танымаған кебек oldum деді. Асилет матқан, ана o adam yandı. Mağa айтып берді, беге сен ақылыңдан насыл институтқа кіргенің ебет дейм, ama seni o malze қайлы olmadır alma. 3 tane 4 alsam da, onlar mandatta қайлы olmağanlar. Ay bu Kırım,
Қырым болса керек деген. Сон Абдуллаға деген жоқ, Аширова бейе Қырымларда оле ат жоқ. Бұл қарақалпақ болса керек. Қарақалпақ қызы болса керек деген Абдуллаға да оле етіп, мен институтқа кіріп, тарих факультетін енді білесіңіз, о қадар яқшылық япқан сон адам, мен ерсеферде едім, не яқшылық япайым екен мен бұл адамға. Қырымға қайтмас бұрын ақылыңыздан олды пек бүйік конференция Шевхи Бейтан ақылыңыздан 92 сенесі. Біз келдік 50 дәне конференция. 200-ден зияде кандидатлар, Ебет Абдуллаға да бар. Москва несінде яшаймыз, Шевханен берабер. Оғадар, ғұрур, білмей басыл. Ақшам олса о ресторанда Февзи Алиев келіп, аккордеон чала, қолларым чатлақ, батлақ, ватанда, құрам, ама сізге чалажам деп. О Москва нелері қуанғанларын көрсеңіз. Шын енді, пек гүзел омаде секция олды сізін, Шевхи дейді, медицина, олар оғадар азырлық көргендер. Мұнда докторлар енді құрт 80-ні кече біздің халықтан докторлар кесе насыл не пенде оқыжақлар. Но біздің секциямыз, тарих секциясы еді. Оны Урсу Дмитрий Павлович алварды, Веянда язық кемеді Айдер Меметов. Сон енді башладар бұл Сагатовскийдің кафедрасы ТНУ бізге қаршы шықпаған. Шашын жақшы. Бір зал, біз отырамыз. И бізге қаршы айталар ебе. Сон бір кереден тұрды, Алла рахмет елесін, Мұхсим Османов. Башлады айтмаға, қачан барылды ЦК-ға, не айтылды, Георгадзе, не айтты, подборный велятри. Анаулар да бақалар. Бұны екі көзі көрмей. И оғадар даққасына несіне барғанчы айтып берді. Сон Дмитрий Павлович ұрсы құлақлар чинасын, тенефустен сон анау Сагатовскийлер нелер бірсі кермеді. Ама мен о малзе қол көтеріп айтқан едім. Язмыз резолюция несіне, что кафедра истории общественных наук ТНУ игнорировала, хотя записались в программу, никто из них с докладами до конца и не выступил. Енді біздің рекверіміз Омалзе Февзияға Якубов еді, дұртым 5 машине тұтып, біздің алып кетсенчеклер Алупқаға Аметхан Султан екеліне біз сөзге шығып, чечеклер қояжақмыз. Мына Аметхан Султан несі, мұнда епсі бар, Шевхи Бекиров та бар, профессорлер, айда бұл Воронцовский дворец, и Абдуллаға кеткенде, Магади Бейеди, мен ғалба сізден қачарым, мен де илі өзмеуме барачам, анда мені аяғым ізі бар. Деп, аяғым ізі бар. Сон енді қайттық, Февзияға бақыт текшіреді. Епскелдім деп. Сон мен деймай Абдуллаға бәлші. Насыл жоқ. В общем, білмейм, насыл Абдуллаға келді. Көрне, анда ярамаған завалы, юреге ярамаған, ағлаған, неметіп, оле кегеме. Ана бұл конференцияда, бақын, шу конференцияда резолюциясы шыққан еді, газетке басылған еді. Мұнда мектеплер ақында, бала бақчалар ақында, айды о институтын ашылажағы да мұшынчық біз көрдік, о чоқсы ішіні Абдуллаға Бәліш япқан, о резолюцияға епсі керген еді. Ве мұна Аблязаға башлады бұл кітапын офицері азырламаға. Сон мен Ленье Бәлішінен дедім, Ленье, сен язмасаң, мұна Абдуллаға ақында мен язажам. Жоқ, биятсе мен тапарым материал, мен Леленен да бағланырым деді. Ве мұна 212-ші сайфесіне бұл офицер кітапқа кірді. Ве айта жағым, енді квартира меселесі. Яқшы ярамай көршеміз Абдуллаға, мен дейм Абдуллаға.
мында келмесеңіз квартира алама жақсыңыз алушта қарар шығарды, чтобы жили здесь. Келдер, долларлар беріп квартиралардан да отырдар завалар. Енді бірінші берілечек, ене бермейлер. Шын енді напайым, бардым профсоюзларына, учителей, профсоюз учителей. Волкова это, не это что рейс. Ой, да какое отношение он имеет? Он здесь не работал. Он репрессированный, вот, он это воевал, а мы не имеем отношения. Шын енді бардым, құлақлар чыннасын, Ремзи Фемеич Хаваджге сақ олсын. Амман селекторный бір шей бар екен, кім деді анда аяқчала? Мен дедім, Шевкет Арнаутов. О, дедім, квартираларны. Аман басты, Шевкет. Біле адам бар ма очередте? Бет бірінші. Яшынчық бері ятырсыңыз, нечін бұл адамға квартира бермейсіңіз? Ана, бір шей айтты алмай. Депортирный дігіл. Депортирный дігіл екен. И сон, мына Лиля қызы да çok sağ olsun, pek артындан юрды неметті, нейсе олар алуштада мескен алдар, ama Abdullah'a diyedi, o skor bekilim dігіл da, деп неметті. Sağ olunuz. Ve şimdi biz bu yerге davet etmek isteyimiz. Abdullah Ağa'nı sonki defildi ama biraz yaşlıca talebelerini buna bizim aramızda Muniver Mecitova otura. Onu davet ettik. Belli jurnalistimiz Yanı Dünya gazetasında ve Yıldız'da çalışıp geldi. Ve şu evvelki Tavriya Milli Üniversiteti şu Abdullah'a kaytargan Kırım Tatar bölüğünden doçent Şevket Yunusov o da mında çıksın. Ve dinleyip talebeleri Abdullah Baliç talebelerinin hatırasında. Buyurunuz Şevket Hocam. Sağ olun. Pek yaş yaptınız beni. Tekrar durunuz hocamızın yanına. Abdullah Baliç derslerini görmedim, leksiyalarını dinlemedim. Abdullah Baliç men için hoca değil, o Abdullah ağamız edi. Biz Mehmet Hoca, Mehmet Hoca, Abdullah Ağa, Cafer Bekir'di. Biz onlarını tek böyle adlandıraydık. Bey Hoca aytqаны ki bu, men de Abdullah Ağa'nın institutta kirgende tanış oldum. O devirde, şimdi de Tatlit adının belli fakültetke. Bu fakültette değil, bölüklerde Kırım Tatar ve Edebiyat Tili bölüğü. İmtihanға geldik. Bey Hoca aytqаны ki bu, mektebini medalмен bitirdim ama koy yerinde yaşayımız. Anam babam, ile desem kart anam, yok sen kaydalarda barıp nasıl okuyacağım? Başta bir sen Tatar olğanın için seni institutқа almazlar kızım. Aslı da o kadar uzak yere gidip okuyayım demedim. Öyle yol yok edi. Son bir daha gazetada, Lenin Bayrağı gazetasında çıktı ilan. Kozum o günde. O ilan Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı, Kırım Tatar değil, Tatar Tili ve Edebiyatı açılar. Filologiya, Tarih Fakülteti yanında o vakitte bir tarih ve ayrı değil, Tarih ve Filologiya Fakülteti yanında Tatar Tili ve Edebiyatı bölüğü açılar деген ilan. Son anam babam, kartanam hepsi razı oldu. Bar oku. Ana onda varacak olsam bar oku. Haydi bardı. İmtihanda oturabiliyor. Korumlu, mazalı. Başta o adam. Gözge taşlanan Mehmet Hoca. Umerov. Onun yanında böyle ince, nazik endamlı, üstü başı tıraç. Efendi. Bu Abdullah Baliç ekan. Sonra birinci imtihan, men bir imtihan berdim, çünkü medalmen bitirgendim. İkincisi de sübetleşu. Son sübetleşemiz, sonra gazetada ne var ne yok. Tamam o vakitte Çobanzade hakkında büyük bir makale basılgan edi. Son
laf edeler, men soraylar, mende basa-bas sudak şivesinde. Son Mehmet Hoca, Allah rahmet eylesin, sen mında alacakmız ama sen bu oz şiveni, sudak şivesini unut. Bunda sudak şivesi olmadı. Ay, boynuna alasın mı? Düşüneyim, ben nasıl ettim? Unutacağım onu. Yaxşı dedim, haydi okuyacak olsam ne yapacağım? Razı oldum. Ana işte öyle ettirip bu Abdullah Ağa'nın, o çünkü bir kereden ayıttı bize. Ben Abdullah Ağa siz için. 56 abituriyent var edi. 56 abituriyentin 28'i imtihanlarını yaxşı verdi. Ama 25 bala almak gerek. Son oquşqa geldi, topladılar, anlasak 25 değildi, 28'inde alğanlar. Mehmet Hoca'nın, ana Abdullah Ağa'nın yapkan birinci iyiliği bize o edi. Ama bakınız, imtihanlardan geçseniz birinci kalacaksınız. Ama geçmeseniz okumayacaksınız. Şartı öyle. Neyse de 28 baladı, 5. kursunu bitirip öyle de çıktı. Ama 5 yıl imtihanlar olacak da başta Abdullah'a peyda olar. Ocağından evi başta o peyda olar. Hazırsınız mı? Kim var, kim yok? Kim vaktinde geldi, ne oldu? Abdullah'a. Yetmese çap Abdullah'a imtihan vermesin. Ana öyle de bir kimsenin burnu kanamayıp 28 balada bitirdi. Sonki görüşümüz endi mında, ondan sonra Kırım'a avuşkan sonra görüştük birkaç sefer ama sonki görüşümüz pek acınıklı edi. Vaziyeti pek ağır edi. Son girdim dedim Abdullah'a bu menin. Aytmasam da birinci sözünden tanıdım, sesinden tanıdım dedi. Çünkü görmeyedi. Vaziyeti ağır, pek ağır edi. Ama bir ağız, men hastayım ya da men şimdi bileyim, hastalık hakkında bir ağız açmadı. Evet, men de o adamın gönlünü kırmayayım deyip, men de o hakkında aytmadım. Başladı soraştırmaya, ana. Birinci, çünkü 5 yıl bizge kuratorluk yaptı. Dersi yok edi bizde. Ana ertesini soradı. Kim kayda? Hepsini de bile. Ertesinin familiyasını, adını, hepsini bile. Hepsi hatırasında. Kayda çalışkanı da. Sonra bizge dedi, evet o yıllarda Özbekistan'da yaşayanlar bile o Lenin bayrağına, jurnalga ve bu fakültetke olgan münasebet çeşitli. Devlet tarafından da, özümüzün bazı adamlardan tarafından da iki ateş dedi, arasında çalıştık dedi. Siz dedi, ballar çok şeylerini bilmeyediniz dedi. Ama dedim, ben sizge bakam dedim, da Kırım'daki ballarga dedi. Ballar deyip, bana fakültetini Özbekistan'da bitirgenlerini emeğimiz dedi, zayak etmegen eken dedi. Biz bu günlerini arzu edip, bu günler olacağını istep dedi. Yapkan emeğimiz zayak etmegen dedi. Ana bu onun sonki görüşümüz dedi. Sağ olunuz. Münire Hanım pek heyecanlı hatıralar. Gerçekten de o kadar büyük insan ama o kadar Ali Cenab ve er talebeni, soyunu, sopunu, hayatını böyle bir asabalık edip gelgen. O bizim bir canlı yanında bir heykelimiz hepimizin gönlümüzde. Ve şu Abdullah Baliç, Cafer Bekirov'un yanına alıp, onlar gayeciler olur. Onlar devlet strukturalarını, kapılarını açıp Kırım'a avuşturdular şu Kırım Tatar edebiyatı bölümünü. Ve şu bölükte onun arzusu, niyetine yetti. Talebeleri çalıştı. Ve onlardan birisi Şevket Yunusov. Şevket hocamız da çalıştı. Şevket Yunusov
Баяғы вақыт edebiyat кафедрасының müdürüydü. Buyurun. Şimdi federallar gelgen son endi Bu hatırlayın bir kitap yazıp çıkarsanız da olur. Buyurun Şevket hocam. Men turganda aytib o'tishimdan keyin. Vaqt sherifimiz muborak olsun, hurmatli arkadaşlar. Gerçekten de mübarek adlarını, insanların anmış olmak gerek ekan. Çünkü Abdullah bana aytganda bir münevver alçaq ko'ngil tabiatı var edi ve dersin bir ikincideki bir 10. yerde turgandan bir insan ama buna bakmadan o insan fikir sahibiydi. Başka aytib aytacak olsak generator idey. Evet, biz de onun kolunda okumadık ama onun çalışkan, büyük vazifelerde çalışkan üniversitesinde, enstitüsünde o vakit okuduk. Ve galiba biz endi 92 senesi o bölümümüzün kapısını kapatkanlardan olduk. Sonki bitirdik de bizden son parmakla sayılacak kadar talebeler kalgan edi ama endi buna say resmi de geliyorlar. Çünkü Cafer hocalar 90 senesi bunda endi bu bölümün açıkan ettiler. Abdullah'a şimdi fikir sahibi degende neni men urgulamağa istedim arkadaşlar. 71 senesi edebiyat hristomatiyası çıkadı. Edebiyat hristomatiyası. Ana biz anda uç soyadını hatırlarım insanların. Abdullah Baliştura birinci, sonra dördüncü Abdullah'a ve Cafer Bekirov. Sözde Abdullah'ın tam manda al vereceği yok bu kitaptan, bizim edebiyatımız tarihinden al vereceği yok. Ama bakınız ne diyeyim arkadaşlar. Sizler bu kitabını doldurunuz da içinde yazıcıların takdiri, biyografiyası, eserlerini koyunuz da я буду толкачом идеи деп айтқан уақыт. Yani buna para tapmak, geçirmek gerekli instansiyalardan ve tek dünya yüzü korsun bu kitap. Aradan kaç yıl geçkenine bakmadan tekrarlayayım 71 senesi o kitap hala da uzun kıymetini joymadı. Çünkü içinde öyle bir eserler var ki bugün bile onları tapmak zor gelir. İkinciden bizim bölümümüz bunda koşmesine birkaç adam hisse koşkandır. Ama bunda birinci Gayaken Abdullah aittir. Niçin böyle demeye bizim hakkımız var? Çünkü belli bir manada bu insan resmi insan, yani официальное лицо demek mümkün. Prorektor по вечернему и заочному обучению. Onun resmi bir mektup hazırlamaya olgan, ona hazırlagan metnini tekstini ve onu bunda yollay o da ve bunu bitirmeyip özü böyle gelip сидякен четте тұрсын, o vakit рабочая лошадка demek mümkün olsa Şarapa Viktor Fyodorovich var edi, aşında bugün sağ selamet. Ben sımasından uşak gelirler ya. Onun konuşkende aytib bergende nasıl etip Viktor Fyodorovich onu böyle güler yüzlülük, açık bir gönülle karşılaganda. Şarapanın olsun yaşayıp böyle hayati bir ne desem eken, kaydeleri var iken. Terpение, терпимость и уважение. Yakında görüşkenimizde o şeyini aytdı. Ama ona bu Abdullah'ın kelgeni hatırlatkanında Şarap'a hatırlap olamadı. Belki burası o yerini unutkandır. Ama bölümümüzün koşulmasında onun bir listesi oldu. O şey kaydedildi. Bizde yalnız özü değil, bunda aytıldı. Ya Dilara Hoca da Dilara Abdullah'la demek кафедра русской и зарубежной литературы, анда edebiyat derslerini beriydi. Ушында испанский, португальский тілlerini beri Институт языков международный Taşkent'te. Ama sonki yılları işte ordudan kayıtlarımızdan sonra onun o kadar bir yakınlaştık ki dersin hoca ve talebe arasında Selamını da ayttınız halka. Selam zaten yazışamışında internetten pek maşallahı var insan sülalesi gösterildi. Ama bunda gene bir fikir geçti arkadaşlar. Benim için birileri pek de birbirini tutmayan şeyler. 2005'te artık olmanda olganda biz Ahmet Hoca Karakad'ın yani госпитальге bardık ona da Abdullah'a şu Abdullah'a geniş bilgi sahibi, alçak gönüllü insan, taktiçniz, oldukça güzel. Ama bir facia kıvılcımları var ya da desem yürekinde bir ağırlık var ya da var. Niçin ben bunda geldim degen manada aytaydı. Çünkü o kadar şarayit, muhit, dostlarım beni el üstünde alıp yürüyediler. Yanımda ne kimge gerekim dep ağlamadı ama
Ағланды десең де doğru olmaz. Bir içine çekip aldı bana bu şeylerini. Arzuğa etmeyiniz, eylemeyiniz, biz kelip durarımız, yardım ederimiz deyip. Son çoğa barmay kvartira aldı, o da içine bir can kirgendir. Ama yine çoğa barmay o bu hayatından vedalaştı. Allah rahmetinde olsun. Bu kadar. Sağ olun. Yunus Kandil'nin böyle bir satırları var. Karadeniz'e müracaat edip, bugün sana dua ettim, üzülmesin nesilim. Ve Baliçlerinin nesili istidatlı, aynı temelli nasıl olganını korunuyor. Ve ben isterim söz vermeye Baliç'nin nesillerine. Bu bizim pek meşhur, belli yırcımız Aysel Baliç. Ve Abdullah'ı pek seviyoruz. Aysel Hanım en sevimli türküsünü sizge icra edecek. Selamünaleyküm. Одна из любимых песен в нашем роду.
Aferin. İstidatlı sülalenin istidatlı nesili Aysel Baliç. Alkışlar. Evet, böyle Ali Cenab insanlardan böyle istidatlar çıkarken Baliçlerin uruvu, sülalesi, dağların meyveleri çok bizge halkımızda yaraştıracak. Sağ olunuz. Men daha bir Baliçlerini kitabını sizge tek görsetmek isteyeyim ayrıca. Bu bizim marifte yetişip özgen, yıllar devamında Yanı Dünya gazetada çalışkan Dinara Baliç. Onu da alkışlayıktır kızım Dinara. Yakup Baliç'nin torunu Abdullah'a Kırım'a gelgende onların evinde bir yarı yıl yaşagan. Ve Dinara yaş yüreğinin bu adaletsizlikке ne olacak olup Yanı Dünyada özünü emci babası hakkında güzel sözler yazgan edi. Men İmanım Kamil bugün bu acayip böyle bir cıllı münasebette geçken bu bizim akşamımızını Dinara'dan söz tapıp öyle yazar ki bu konuşuya gelmeyen insanlar namus azabını çekerler. Kım ardından Kırım'a gelip çalışarlar, yaşarlar. Ve gelip baş etmeyenler onlar utanarlar diyeyim. Veya gel almaganlar bazı sebeplerge göre onlar memnun olurlar. Abdullah Baliç Kırım Tatar halkının hayatında yaşay ve yaşayacak. Şimdi ise men daha bir iki söz aytmak isteyeyim. Bilesiniz mi? Buna soy sop şimdi hepiniz görüyorsunuz Ertuğrul Töreliş деген kino var. O kadar güzel Osmanlı dilinde o kinonu gösterdiler. Acayip bir söz var. Soyum soylansın, boyum boylansın. Demek soyga kiyim koşula, kelin koşula. Birevni evinde özgen insan, birevni teknesinde hamur basılgan bir parça, birevni horantasına geliyor. O horantaga eğilik alıp geldi mi? Elal süt emdi mi? Ya da o horantanı parçaladı mı? Buna kelin kiyevge de çok şey bağlı. Ben bileyim, şu Baliçler sülalesi, onlar Abibolo'da başlarında netip getirip saklaşıp, iki kelini ayrıca kaydetmek isteyeyim. Birisi rahmetli Timur Ağa Baliç'in anası, bizim şu Yakup Ağa'nın refikası Gülşat abla. O Gülşat abla Ходячая энциклопедия. Biz Gülşat ablayla barıp çoktan çok görüşedik. Gülşat ablaga biz barıp, men dedim bilesiz mi, men okudum Abibullah Baliç, emdi Hüseyin Baliç ve Abibullah Odabaş oku işleri mecmuasını çıkargan ekenler. Çünkü bu oku tahsil meselesi daim aktual ve problemli. Biz 70 yıl evvel onlar 2-3 yıl çıkarganlar, onu kapatkanlar, onların kolundan represiya münasebetinden düşken kalemini koterip Marif İşleri gazetası yaratacak olamız degende Gülşat abla ağlap bütün çok resimlerini görsetip kim edi Baliç, kim edi Odabaşlar, ne oldular, takdirler hepsini ayttı. Kim familiyasını demiştirdi yıllar geçken son. Kim demiştirmiyor, Odabaşı ve Baliç olup kaldı. Hepsini ayttı. O sırlarını ben söylemeyeyim. Çünkü biraz cesaretli ola, biraz sakına, Allah herkesge namus versin. Men şu Gülşat abla kelin edim Baliçlerine. Hem şu Gülşat ablanın kelini Leniye Baliç, o da Baliçlerin bayrağını yüksek göteri. Men onu özünü Baliç dep belirledim. Kelin iken, kaynanasına uşan Leniye Baliç, o kadar Baliçlerin hatırasını saklap gelir, inkişaf eder ve Mahmut Sultan köyünde o ballarımızga şu Abdullah Baliçlerine, Abibullah Odabaşlarına, Hüseyin Baliçlerine arzularını, niyetlerini canlandırıp nesilimizni o'stirib böyle bir vatanperver ruhta. Men Liniye ocağı söz veriyorum ve o hazırladı edebi montaj dilimizin kıymeti hakkında, vatanımızın kadri hakkında. Buyurun Liniye hocam. Selamünaleyküm hürmetli misafirler. Hoş geldiniz bizim tedbirimizge. Bugün biz bu
Merasimni belli insan Abdullah emcemiz Bardiç Abdullah emcemizge bağışlap teşkil ettik. Sağ olsun Marifçi Assotsiatsiyamız oldu ve bütün demek öyle bir pek merakla keşi desem yanılmam. Pek bir muhit yaratıldı ki sıcak meraklı bir muhit. Aklımızda hepimizin kalır. Çok sağ olunuz gelip yaraştırdınız. Onun için de ben bugün aslında bir iki söz aytmak isteyeyim. Bizim etken işlerimizin, bizim bağlarımız gösterir. Ama Abdullah emcenin tanış olganımını hatırlayayım. Ben kelin olup düştüm 71 senesi bu Korantaga. Ve bir iki aydan sonra yanılmam rahmetli Acile Bitamızın yılı verildi. Bu duaga bir avtobus profesörler, doçentler Abdullah emceni birge çalışkan nemeleri, işleşleri koşulup kelgenler toluşup o vakitte ben anladım ki ne kadar bu adamga hürmet ve özünü nasıl alıp barganı, nasıl adamların münasebetleri alidan gözüm olundu. Ve bir sade diyeyim mi, pek bir yumuşak gönüllü bir insan edi. Balanın balacasına, büyüknen büyükçesine, yaşnen yaşçasına meraklı bir, acayip bir insan edi. Allah'ın rahmetine olsun. Sonra biz Kırım'a koçup geldik 89 senesi. Arkadaşım Timur'la bu Kazaklardan algan evimizin kuruyumuz ayhay. Doğrusudan kuruyumuz. Bütün onlardan 16 samasval çöplük çıkar. Bir gün aylanıp baksak artımızda Abdullah emce oturur. Biz ayhay kazamız, tamırlar çıkaramız, elimiz yerim. Ana toprağımızın parmak arasından geçirek. Gelip çıktı, vay emce ya siz kaydan gittiniz, bizim kaydan taptınız da bizim kapımızın açkan adam yok. O desem ana şu institutun, katedranın, bizim fakültetin geçirmeye kelgen eken, şu meseleyle yürürken, kelip ozu kelip tapkan adresiniz boyunca. Şaştık, pek kullangan edik doğrusu. Son birkaç gün bizde kaldı da, bizle beraber onu orakla, kasoy, nasıl o çalışkanı menden, eki boyu o şekilde çalılar. Ana olar içine ekimiz, o orakın olduğunu alır, ben aşağıdan nelerini tırmalayayım. Demek bu da bir parlak bir hatırı olarak kaldı. Öyle bir candan yürekten çalışaydı, belki o da orakın birinci kere algandık koluna. Ne desem, bu insan ne diyeyim sizge? O'zi aytib bergan şeyler benim aklımda. Çünkü ben onu pek çok suhbatlashardim. Son ne diyeyim sizge? Sonki daqiqalari, sonki kunlari hastalangan edi. 6 ay bizda o'tirdilar. Pek yaxshi pek beganda azbarimiz bir cennet ko'chasi. Almalar, armutlar vaqt to'yamaydi, g'arib ko'zi xira ko'rsada. Son aytacağım bir gün barkanda hatır so'rab emceşti, dayanacaksın diye. Sağlığı yaramaydı, yaşayışın böyle, razım gitmedi degen fikir sözleri aklımda da. Ben dedim ki emceşti, ne yapacaksınız? Bu da bir devirişti. Bu da bir adım adamın ömründe desem, cennet adamsız dedim ona. Ettabi kolunda. Cennet добрый dedi. Cennet добрый asfalt dedi. Niçin? Doğrusu pek ne dersin? Hatresi parlak olsun. Onun başlayan işini sizler devam ediyoruz. Ana dili hocası olganı pek memnunum. Affediniz. Bugün benim talebelerim gelip Abdullah emce'nin başlayan işine devam ettiler. Onlar siz iman taşıdılar. Geliniz. Allah razı olsun. Maşallah. Hamdi Giraybay, Tatar hocasına. Ey zavallı gün görmegen fakir Tatar hocası, muhtaç sana bu milletin karısı hem hocası. Sensin onun geleceğin çiçek dayın edecek, körükçü bir har çobanday yol gösterip gidecek. Sen bu halkın hem anası hem babası başısın. Geleceğinin yıkılmayacak kavi temin taşısın.
Şimdi senin kıymetin yok. Күнүн мушкул olsa da, bizler üçün gül sağlığın bir çiçekday solsa da, mümkün değil. Bir gün bu halk seni takdir edecek. İşte yaşlılık o günden son maksadına yetecek. Bugün de bugün bunu takdir edecek. Biz mektepte 4 sınıfdaş, hem arkadaş hem dostumuz. Ana tili derslerimden gayet memnun ve hoşmuz. Çin sevgiyle istep ile katlayımız biz bu derske. Okumağa öğrenemiz, önerimiz biz herkesge. Ana tili dersleri, biz için önür dersleri. Dil bilmek bu büyük baht. Hem yaşa hem esligi. Şunun için hocamızga çok itibar edemiz. Candan aziz ana tilini kaderine yetemiz. Ah, sağ olun. Ana tilim, benim tilim, benim çohrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırım, ana tilim, benim gözüm, benim tanrım, ana tilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerim, bana kanat takar senin serin yerlerim. Benim gecem, benim bağım, ana tilim, benim düşüm, benim bağım, ana tilim. Ana tilim Allah bergen, karam, beyazım. Karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kıvançım, ana tilim. Benim tahtım, var nişançım, ana tilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Suklanırlar mana kuşlar, mana bakarlar. Meleklerge layık tilim, ana tilim. Devletlerge layık tilim, ana tilim. Seni kırık kanatlarım koz yaş dökeler. Çapılmayacak imdatlarım sara okeler. Benim fezam, benim tanrım ana tilim. Münkerim yolutmanım ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savunmaca dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım ana tilim. Ve takadım emrağım ana tilim. Aferin. Bariçlerini torun torunun. Sensiz kurup kalgan kalpte yakınım. Çiçeklensin, dolsun gülge, artsın gururu. Benim hanım, patşalığım, ana tilim, benim tacım, kapırtaşım, ana tilim. Sen ulusun, kevmeşekке seni taptatmam, olur olmaz kevşeklerge seni talatmam. Benim hanım, patşalığım, ana tilim, gece kokum, terin kuyum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, oksuz değilsin. Sen değil de sana tilim başlar egilsin. Benim duvam, benim avam, ana tilim. Benim anam, benim babam, ana tilim. Maşallah. Bir dakika. Bariçlerinin torun torunu. Bariçler çoklaşar. Maşallah. Böyle kayıp olmaz. Çerkes Dil bitti. Millet bitti. Son yaşamdan ne fayda? Milletimiz yar başında. Kurçulacak güç kayda. Şimdi çık balabanday. Kabuğunu beğenmey. Kendi ana dilini o. Hürmet etmey, öğrenmey. Millet geldi ıdırınıp, sarf uçurun başına, zer katıp düşmanların elav yemek aşına. Ne olacak? Bala çağa öz dilinde okusa, öz elinde açkan çiçek lale gibi kokusa. Abu Ali İbn Sina öz dilinde okudu. Dünyaca pek meşhur olup, kat ilim toxudu. Hangi alim aytın bana, öz dilini bilmegen, öz dilinde tahsil alıp, Ali yurtha kirmegen. Ayak çalman. Evladınız öz dilinde okusun, öz elinde açkan lale çiçeklerday kokusun.
Өз тіліні білмей өскен бала өбет сақалдыр. Сақаллығы тұрсын четте, çok şeylerde аңқалдыр. Ана тілде оқығанлар ғұрурлансın тілінен. Millet bitmez, millet yaşar, Kırım деген ürünün. Kırım тілі ғайып olmaz, Kırım yaşarken yerde. Esin toplar Kırım halkı, aldansa da kınırdı. Тіл бар eken, millet yaşar, bizim şaylı vatanda. Ana тілге sarılayıq, aydın tanlar atқанда. Maşallah. Сразу в театр. Endi biz bu yerga davet etamiz Leniya xonim Balichni, Dinara qizimiz Balichni, Dinara Balich, Aysel Balich. Еще у них есть. Oğlunuzdan çağırılsın. Eldar. Ona yaş Seyran hocamız şimdi Maliçi adından sizlerge hediye bağışlayacak. Timur Bey çıkınız bundan. Çıkınız bundan. Hakikaten de bu sözlerden sonra hepimizin yürekleri bir titre kaldı ve gurur doğdu. Biz hepimiz eminmiz. Bana bundan çıkan son endi şek yok. Eminmiz halkımız yaşayacak. Özbekistan'da inkişaf edecek. Bizden son gelgen nesiller bizden de ziyade iş yapacak. Yaşayacak öz vatanında. Ona emin. Sağ olun. Şimdi bundan çıkan balaların asragan, dilini öğretken bizim marifçimizin azası, marifçi bayrağın yüksek koterip gitken. Hem Baliçlerini? Kelini ya? Kelini. Mektep müdürlerinden de bunu Hepinizge ben veredim, doğrusunu aytacak olsam, lakin kitaplar alıp gelmedim. Lakin sana evvelden Bunu beriyik Aysel Baliç'ke, Aleni Hoca'da son bundan veriyor. Yaxşı, yaxşı öyle olsun. Yok, Aysel Baliç. Özleri bir-birine davet var. Kırım Tatarca, Rusça frazeологизм bulgardı, Dinara. Kimge? Dinara. Ha, sen bozuntularını da bilirsin. Buyurunuz. Sağ olun. Tanesi var Seyran Hocam kavramında. Var mı? Var. Var. Değilik ne kullanırız? Verdim size. Все. Hocam, bizim devletimizde de Береміз. Eldarımda var mı? Культура Крымска қайын Verildi mi? Buna ne sanatı? Sen al kullanırsın. Biz bunu alımız kullanırsınız. Endi sağ olun Seyran Hocam. Endi Baliçlerini de bir kere alkışlayın. Вы все, наверное, наслышаны о табло сессии, когда у нас закончился, вот двух девочек, которые я готовила, хотела бы сегодня представить этот номер. Будет хорошим заключением, я надеюсь. Оларды da çıkarlar ve Dilşat Ağa son Baliç'in ruhuna bir fatiha okur. Yeni Hoca çıkar mı? Yok şimdi. Dilşat Ağa, mı da gelmiyor? Dilşat Ağa, getir bitmeye oturur. Aysel Baliç, Tatlı Ses'ke bu iki kızını hazırladı ve Tatlı Ses'te onlar icra etken numarini şimdi bizge gösterecekler. Buyurunuz. Elmanın camıda
Şimdi bizim talebimiz Sarın Adile. Yaxşı oynay, koruyorsanız sizge oyun bağışlamağa isteyip tebessüm diye bakmanızı Baliçlerinin talebeleri böyle bütün Mahmut Sultan'ı Kırım'a tanıttılar. Gene de aytamiz, Baliçlerin işi yaşay, yaşadı, yaşay ve yaşayacak. Şimdi ise men dikkatinizni bir yigitimizga jalb etmek isteyim. Bilasizmi, bizim aramızda o'sib kelayotgan, endi ular da bir yavaş yavaş orta yaşına kelyaptırlar. Şu Kırım'ın köşesini, tabiatına, dağına, kırına, o'zenini, denizini, halkına, tilini, o tilin şivelerini qara sevda olgan bir insan var. O'sib kelyaptır, araştırma eti. Ona gerek yanımızda oturmayı. O da belli sülaleden, siz bilesiniz. Baliçler bizge soy oylar. Soy olalar, elbette ve Profesör Bayırov. Bayırov biz Ağustos'ta Korbek'ten bizde bir tamırı Baliçler. Mana, şu sebebiyle kuanıp, mana biz onlarını işini başladı Kırım'da.
ғайрыдан. Біздің ішімізні болар енді девам етиятырлар. Олар да острерлер несін қырын татарлар яшарлар. Ниетімізге етішерміз. Şimdi біздің ұстазымыз Сейхан Hoca Marifçiler adından oğlum sana bir hediye etmek istiyor çünkü sen bir Kırım Tatarını sevgen yıkıtsın. Sağ olun. Bütün etkinliklerinde lakin neticesini çok tezce çıkar. Vakit tez kitaplaydı. Onun için az çıkmak değil. Bana bu sözü sağ maksız. Hepsiye çok sağ olunuz. Biz her vakit işlerin devam edeceğimiz. Kısmet olsa kitaplarını da çıkaracağız. Adı bir olsun. Biz böyle layık taptık. Pek böyle şırınlıklı vaziyette bugün bizim hatır akşamımız geçti. Ve o bitmeyecek ama siz bilirsiniz özümüzün Urfa derdimizge göre şimdi Dilşat Ağa İlyasov, rahmetli Abdullah Baliç'ni ve bütün bu dünyadan göz yumgan Baliç'lerini, onlarını soy sopuna, bütün halkımızga ayrı edepte Abdullah Hoca'ga bir Fatiha okuyacak, ruhuna bağışlar. Buyurunuz. Ben Baliçlerge de bir özüm nem var. Ben bir yaxşı bileydim Yakup Baliç. Yakup Baliç'i doktor, xirurg. Ben de Taşmin bitirgende o yanda çalışaydı. Bizde ocağılık yaptı. Xirurgiya nesinden. Ve Yakup Baliç'in kızı Ayşe ikinci kursta olganda men anda ocağılık yaptım. Biyokimya dersinde onun gruppasını men alıp bargan edim. Onun için Ayşe Baliçlerge benim de bir isim koşuldu. Evet. Son Eldar Baliç'le Yakup Baliç'in oğlundan biz bir yerde çalıştık. O anesteziyolog, reanimatolog edi. Ben de o sahada da çalıştım. Onun için biz beraber de çalışkan edik Eldar'la. Eldar şimdi profesör oldu. Profesör unvanını kazandı ve eşitliğime göre Amerika'da çalışır. Endi bizim adetimiz boyunca her bir mirasın başlamak gerek duadan ve duana bitirmek gerek. Bu istidatlı Baliç suresi olsun, istidatlı bizim halkımızın sülalesi olsun. Hepsini Peygamberimizin başından başlayıp ruhlarına bir dua okuyuk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbina atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabınnar. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Cümle Baliçlerin sülalesini, cümle bizim halkımızın geçmişlerini, peygamberlerimizin geçmişlerini. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Yatkan yerler cennet olsun. Amin. Sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Biz Şefika Hoca'nın beraberlikte böyle bir acayip hatır akşamın yekunları ekenimiz. Kızı Abdullah Baliç'in kızı Leyla Baliç ve onların gelinleri Leniye Baliç, Ciyeni Baliçlerine Dinara Baliç sizlerini bir filcan kahveye davet edeler. Biz o yerde de Bismillah edip rahmet dileyik Abdullah'ın canına. Hoş sefa bir foto yapayım. Gelin bir fotoğraf düşeyim. Leyla Hanım. Просим, чтобы мы сфотографировались. Идем.